Hello my beautiful people, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano. Noneho sinzi ahantu ndi bubihere, sinzi ahantu ndi butangirire, sinzi ukuntu ndi busobanure ukuntu tudashobora kujya muri Azerbaijan ngo dutana amanota atatu. Ikipe ya Chelsea Football Club ifite ikibazo gikomeye cyane. Reka noneho ahangaha tuvugisha ukuri, tube honest, tureke kubeshyanya. Ikipe ya Chelsea ifite ikibazo defensively. Uyu munsi yatari Trevoh Chalobah, abari Tosin Adarabioyo wakoze amakosa, abari Jorel Hato wakoze amakosa, nta consistency dufite muri defense, nta consistency dufite mu kudefanda no kwirinda gukonsidinga ibitego. Ibi bintu rero nibyo bizatuma ikipe ya Chelsea idatwara igikombe cyo cyose. Nta hantu byabaye ko ikipe idashobora kudefanda ishobora gutwara igikombe. No matter how many goals you will score, watsinda bitanu bazabikwishyura bakurengerezemo n'ikindi. Nibyo byabaye kuri Sunderland, nibyo byabaye kuri game ya Wolves, nibyo byabaye ku mikino yose Brighton. You can give so many examples. It's difficult for us to keep clean sheet. Ni gute iyi kipe idashobora kujya muri Azerbaijan ngo itwara amanota atatu? Ntabwo byumvikana. Ibitego bibiri Karabag, Chelsea ibitego bibiri. It feels like a loss. Ntabwo byumvikana ukuntu Chelsea rwose nje sinzi kubisobanura byananiye. Umutoza Enzo Maresca yagiye gufatira icyo bita filozofi ayizana muri football. Afite abataka babiri, Liam Delap, afite na Mark Guehi, abicaje kuri bench. Azanyemo Tariq George. Tariq George turamuzi ko is not a striker, ni umuwinga. Ubwo ngubwo buri kwihereza ikarita y'umutuku kandi nta muntu wayiguhaye. Ikindi ni gute ufata Tosin Adarabioyo ugafata na Jorel Hato umwe. Tosin Adarabioyo we turabizi, ntago ndibwirwe rwose mugarukaho kenshi, murabizi, muramuzi. Tosin Adarabioyo one on one ni nkanje harwose, nubwo ngiye mutarambona nyina, ariko nanjye ngiye hari ibyo Tosin Adarabioyo akina yabi nanjye nabikina. Sibyo ko hari amakosa ngiye nakora ya Tosin Adarabioyo, ngiye nagutera takere my friend, nakureba ngo ugenda ngo ngureke ngo wigendere, na making ashobora ko uryamye hasi. So kuri Tosin Adarabioyo none niba afite ubwoba, niba bigenda gute, niba bafite pressure, niba I don't understand. Jorel Hato uyu munsi yashyize Chelsea ku kiranguzo, yadushyize ku kiranguzo mw'ijoro ryahise. Ushobora kureka iki kiganiro bwakeye, ako cyengi kuzakira nijoro match kirangira. Cyambe n'agapira ka Chelsea kugira ngo n'abantu tuze kwicarana muri match, abantu mba natumiye home baze turebana agapira, nyine bajye bakibuka bavuga ati this is a Rio Blue. Ariko ikipe yansebeje my friend, ikipe yansebeje kabisa. Reka rero nombere kaze tugende to breaking down uko iyi match yagenze. Mu gice cya mbere twakinye neza of course, nubwo Jorel Hato yaje akabipfusha ubusa byose. Twatangiye match neza, dukerera chances, uwo bita Joao Pedro agapase keza ku musore wanje bita Santos nawe akatagapira mu ruhande rw'iburyo kuri right wing gasanga Estevao William ari ku rundi rwego. Ubu ngubu aka kanya tuvugana niwe mukinnyi wa Chelsea umaze gutsinda ibitego byinshi muri iyi sezo. Afite ibitego 4. Na wundi ufite ibitego 4 muri Chelsea muri iyi sezo, no bare. Kandi akifite imyaka ya 18, niwe ugiye guheka iyi kipe. Akinnye iminota ingahe? Buri gihe azama asimbuye. Biragoye cyane kujya uzamubona yatangiye match. Uyu munsi nibwo umutoza avuze ati none reka tumutangize umukino atangire. Ariko umutoza buryo amaje ko icyo utabanza Estevao William aravuga ati aracyari muto ndamuproteja, none yutamushyiramo uyu munsi byari kugenda gute? Ko ari we mukinnyi mwiza twari dufite ku kibuga. Igitego cyiza cyane ku minota 16 rwose ikipe ya Chelsea bigiye imbere. Ikipe ya Karabag ibiratwishyuye, itwishyura ku makosa yo mu defenseur. Nagaruko ngo yaturushije ngo byagenze gute. Jorel Hato abone baro ayifite imbere ku kirenge cye, aho kuyirenza byange, kuyipasa umuzamu byange. Iyo hesitation yayisituma umusore w'ikipe ya Karabag amupushinga, amwambura baro, yinjira muri box asanga Tosin Adarabioyo. Haranahise nanjye kuvuga ati iki ni igitego. Tosin Adarabioyo ari gufesinga umukinnyi, ariko yateye urutugu, izamu yarisize inyuma yiwe. Sinzi ikintu ari guproteja, niba ari guproteja kona kick I don't know. Izamu arisize inyuma. Umukinnyi we akimubona yahise avuga ati none nimba izamu yaritaye ku rutugu nanjye reka mbariho ninyurire. Abakatinze inside, ishoti ryiza cyane kubw'amahirwe aragenda rifata poto, ariko amahirwe ni yarahagije kuko wagarutse usanga nanone umukinnyi wa Karabag ari wenyine, nta muntu umwatatse. Igitego cya mbere kiba kimwe kuri kimwe.
minota haciyemo iminota 10 gusa ku minota 28 nta n'iminota 20 irashira nanone ku minota 38 wo bita Jorel Hato again. Basic understanding muri football ni ikosa rikomeye cyane kuba uri muri box yawe uri umudefanseri ukajya kubloka baro cyangwa gutangira umupira ugashyira amaboko hejuru gutya. Itegeko rivuga ko nukoza baro n'ukuboko kwawe waba ubishaka waba utabishaka uri muri box yawe ni igitego. Abadefanseri bategetswe kubloka umupira amaboko bayageze gutya cyangwa gutya. Nta muntu waguha penalty kubera ko iyo ugize gutya ubu nyine uri guproteja umubiri wawe, kuba uproteja agatuza batakamena cyangwa kuba wirinda ko nyine baro yagukoraho umeze gutya ariko yagiye kubloka umupira kabisa yagize gutya man. Amakosa y'umwana wo muri Gardien nanjye rero ntago narekora. Hari amakosa dutakazamo umukino tugatakazamo amanota 3 umukinnyi wakinnye muri academy yiga. Ni ibintu bisanzwe ku buri mu defenseur wese. Hari ibintu rero tutarenganyiriza umutoza. Tuba tubonye ikipe ya Karabag ibonye penalty baratwishyuye atwishyuye badutsinda igitego cya kabiri 2-1 mu gice cya mbere kandi Chelsea yatangiye ari iri imbere. Ibintu bidasanzwe bibaho ubundi ko ikipe yajya muri Azerbaijan twajyagayo tugiye gukubita ibitego 3 tugiye gukubita ibitego 4 ariko uyu munsi noneho twari tugiye muri situation yuko tugiye mu gice cya kabiri tutabasha byibuza no kuba twakontorora ahubwo tugiye kuvuga ati mana dufashe twishyure. Ikipe yadushije nandi mahirwe menshi atandukanye tuba twanariye 3-4. Umutoza yasa akora impinduka zimwe na zimwe abazanyemo Enzo Fernandez abazanyemo Liam Delap nibwo yatangiye guhumuka. Ikipe dutangira kubona control. Ariko nako ndibashaka kujya kure mu nyemerere nitangira icyo bita player ratings. Murabizi kuri review rwose sinago no gutanga player ratings. Mwizamu yabanjemo umuzamu wacu wa mbere Robert Sanchez. Mu bitego badutsinze tutabeshye na rwose nta gitego namushinja. Aba penalty nta ruhare yayigizemo, haba igitego cya mbere nta ruhare yabigizemo ngo badutsinde. Ni shambolic defensive yacu. Byo rero bibyara iki igitego bituma n'umuzamu ata confidence agatanya no gukora amakosa runaka. So ku manota yiwe ku 10 rwose Robert Sanchez zamukubita amanota y'8 kuko nimba ataduteje ibitego ndamwimira amanota y'iki. Muri defense Jorel Hato Tose na Darabio ndabakubita amanota 2 ku 10. Mugiye kumbwira ngo abanga ngo rakabije nari gukabyomba 0 cyangwa 1 ariko kubera bitabiriye ndabakubita amanota yabo 2 rwose barakoze cyane ndabashimiye kuri service baduhaye. Uwo bita Reece James nawe uri kumwe n'umurwayi rwose byanze bikunze nimba umurwayi ari kurya gake nawe urya gake. Nimba uri kumwe na Trevor Chalobah uri aggressive, nimba uri kumwe na Wesley Fofana uri fighter nawe byanze bikunze uba fighter. Ariko nimba uri kumwe na Tosin Darabio ugenda Rolanti ukaba uri kumwe na Jorel Hato udashobora kurenza baro cyangwa kwipasa umuzamu byanze bikunze nawe nyine niyo mode ujyamo. Uwo bita Reece James na Marc Cucurella bakinnye na Tottenham full game, bakinnye umukino wose bakoze akazi gashoboka n'akadashoboka. Kubagarura uyu munsi bari bafite n'umunaniro n'iki ariko nta nubwo bigeze bakina nabi ku rwego rw'uko nabaha amanota 2 at least reka mbakubita amanota 5 kubera ko offensively badufashije cyane. Ako defense yacu uyu munsi rwose yari sheke ntago rwose angandi buze kubabeshya. Amanota 5 barayakwiriye. Muri midfield umutoza yabanzemo Santos na Lavia. Santos yatanze assist kuri Estevao William goal ndakeka yuko nawe tumukubisa amanota 3 ku 10 tutaba tumwibye. Uwo bita Lavia we yakinnye iminota 10 sinzi ngo ndamuhangaye mu minota 10 yakinnye nayo itagera yesavunika. Uyu muhungu nawe umukino umwe abahari undi mukino adahari, umukino umwe abarwaye undi yakize, undi mukino ntago tuzi ngo uyu mujama araduha iki kumeza. Tarayenda yizi uyu mupeti ndamuzi from twamuguze muri ikipe maze no kwibagirwa nagari West Ham ndanayibagiwe Southampton nimba nibeshye mushyire muri comment. Romeo Lavia kuva twamuzana ntago arakina imikino 10 yikurikirana 10 games byonyine imikino 10 nibibaho. So nimba Chelsea zamugurisha, nimba Chelsea zabigenza gute kugira umukinnyi tumune mu kibuga simbizi. Byese bituma Moses Caicedo utagombaga gukina iyi match nawe aza gukina. Yakinnye match na Tottenham Hotspur mwaramubonye match yakinnye ariko uyu munsi
ewa Chelsea iyo yagiye gukina n'udukipe dutoya iba Chelsea rwose twibera icyo bita Charity FC. Twebwe turafasha abababaye n'abarwayi tubitaho tukabahereza ibyo bakeneye. Nanjye Chelsea muze mumfashe kuko rwose none se nimba ikipe ya Karabage mu amanota mukihera Sunderland amanota uruvuze mukayihera ibitego bingahe byose mu mukino, kuko use turenganye umutoza Enzo Maresca kuri penalty ya Gerard Hato, turenganye umutoza Enzo Maresca, twamurenganye uburyo yakoze line up agasiga Josh Achepong kuri bench ariwe mu defenseur mwiza dufite, kiretse nimba mubikiye Wolves, ariko se mubikiye Wolves abika Wesley Fofana abika Trevor Chalobah gute? Ntabwo byumvikana. So reka ibyo tubiceho twikomereze ku manota. Gusa Romeo Lavia nta manota ndi bumuhe ku manota yiwe, ntabamwibye mu minota 10 se wavuga ngo uramuha amanota y'iki? Ahubwo reka nyaye Moses Caicedo ndamukubita amanota yiwe 7/10. Santos nawe reka muha amanota 7/10 kuko yatanze assist. Anga ndaba mbaye fair kabisa. Kuri wing Estevao William 10/10. Twatsinzwe yega ariko yabonye man of the match. Mwivuga ngo twanganyije, ibi ni nko gutsindwa kuko nago twajya muri Azerbaijan tugiye kunganya man, twagiye tugiye gutsinda, tugiye gutwara amanota 3. Ejo muri tuzaba tugiye gukina na Barcelona muri Champions League mu rugo. Nidukina ibintu nk'ibyo twakiniye umunsi, they will destroy us. Simple is that. Nago Hato yakora ubugoryi nkabura imbere ya Lamine Yamal, nago nzi ibitego twarya imbere ya Pedri. Bro, we need to be serious, especially defensively. We are very poor. Tugomba kugira ikintu dukora, especially umutoza Enzo Maresca agomba guhindura ibi bintu kuko we cannot continue like this. Ntabwo twadefanda nk'abana bo muri Nasare rwose, tugomba kuzamura level nkuko dushaka ibitego tukabibona, tugomba no gushaka clean sheet tukazibona. Match karangira tudatsinzwe ibitego none na Karabag idafite n'abahataka bazima, idafite n'abawinga bazima, uzacenga abantu 2-3. So twikomeze. Estevao William 10 yamuhaye ku gitego cyiza, niwe mukinnyi rwose nabonaga mu kibuga uri sharp, ufata baraka avuga ati reka ngende reka nkora ibingibi. Ku myaka 18 atangiye guheka ikipe ya Chelsea. Ku ruhande rw'imoso umutoza yabanjeho Jamie Gittens, nawe yakinnye iminota 45 igice cya mbere. Nta bintu bidasanzwe yigeze akora, nta chance nyinshi yakereye, wabona gutazi kabisa ahantu ahagaze. Ntago yari sharp nk'ibisanzwe Jamie Gittens tuzi. Handa abacenga yirukanyira muri box akata amakrose agerageza gushota, yakereye chance zingahe? Banza nta nimwe yageza na kereye. So bivuze ngo Jamie Gittens amanota yawe 3/10 rwose urayakwiriye. Nshaka ko muwinga wanje acenga kinjira muri box agatanga cross agashota mu izamu. Iyo utankore ibyo ngibyo amanota 3 rwose urayatsindira. Ariko Garnacho yamusimbuye mu gice cya kabiri kuko nayo yakinnye iminota 45, wenda mu amanota rwose. Garnacho igitego cyiza cyane, a very good shot, accuracy, buff. Ikipe ya Chelsea biranganyije mu gice cya kabiri ibitego 2-2. Iyo bitaba Garnacho tuba twaririmbye urwo tubonye. Yanabonye chance zigera muri 2-3 aho yaratsinze akabayiko kick shot ryiza cyane, umuzamu akakora save. Garnacho se tumukubita ngahe? Ntabwo ndi mu 10/10, ndamukubita 9/10. Garnacho he was very good. So kuri attack twari dufite abahungu babiri. Mu gice cya mbere umutoza yabanje atwima abataka, atwihera nimero 9 Tariq George ntago ari umwataka. N'amanota ndi bumuye gose ndabamwibyo kuko ni umuwinga kuva muri academy yakinaga ze winga. Ukuntu umutoza yakoze philosophy akamusangamo quality z'abataka, I don't know, just kubera akazi gushota. Nimba ari gushota rero fata na Moses Caicedo mushyire ku 9, kuko nimba Moses Caicedo ashobora gutsindira muri kimwe cya kabiri cy'ikibuga, bivuze ngo muri box imbere y'umuzamu yamumena gatuza. Ntago ngiye numva impamvu twicaza abataka babiri tukabanzamo Tariq George amanota yenda yahuza na Enzo Maresca, kuko ikosa rye niryo rya Enzo Maresca abakubita amanota 4/10. Inyuma y'umwataka twe dufite Joao Pedro yari gukora iki? Akina neza inyuma y'umwataka, yego nibyo, ariko akina neza inyuma y'umwataka uwari, ntago ari inyuma y'umwataka w'umushyitsi cyangwa w'umutemberezi cyangwa witambukira. Hashyire Liam Delap amukavaringira abadefenseri urebe utuniyikorera, ariko numushyiraho Tariq George biramusaba ngo akine ku 9 akine no ku 10, kuko nyine imbere nta muntu wari muri box, nta muntu wari.
Tarek George nawe ubwe aba yahunze yagiye kwishakira agapira ku ruhande. So ayo rero ni amakosa twikostinze ikipe twakabaye twayikubise nk'ibitego 4-3-5 byiza cyane. Nta na chance zigaragara ziri clear twakereye zigaragara kabisa open chances. Kwa ko nta mwataka twari twiyimye umwataka. Kugeza ubwo Liam Delap aribwo yajemo ukabona ko atangiye gukora za overlap, atangiye gukora run inyuma y'aba defenseurs finding spaces, nibwo twatangiye just kuba relieved. Ikipe nayo igasubira inyuma ikadefend. Ariko Tarek George agihari bari bishimiye ko hamusiga bakigendera bakaza kutwataka kuko bari babizi ko he's not there. Liam Delap nayo yakinnye iminota 45 ndamukubita amanota yiwe 7-10. Joao Pedro mukubita amanota yiwe 7-10. Ndakeka ko umuntu nari bu rating ni uwakinnye iminota mikeya nka Bonanote, abo ngabo ntago ndi wa rating, ariko mu by'umwihariko ikipe ya Chelsea igomba kwimprovinga. Ejo muri kuwa gatatu dufite match ya Wolves. We have to do better, otherwise we will struggle, my brothers and sisters. Bizagorana kabisa, bizagorana. We have to do better, we have to do better than this. So ntago ndi bujye kure cyane kuri stati. Ari umuntu wambwiye ati njye mba ku beta stati rero stati zivuze iki? Nta kintu zivuze. Karabag na Chelsea possession, kwiharira umupira. Karabag yari ifite 30%, 30 ntago bayigeze, 40%. Chelsea ifite 60. Nukuvuga ngo twebwe twihariye umupira ariko umusaruro uwo mupira nuwuhe? Kwiharira baro gusa, c'est tout. Icyo bita pass accuracy, imipira ya pass watanze kagera ko yagombaga kugeraho. Chelsea yagize 91, Karabag ijya 85. Chelsea biragoye cyane kuyirusha agapira. Ikipe twayirushije agapira ariko yaturushije kubyaza umusaruro ako gapira. Icyo bita total passes, imipira y'amapase yose muri rusange. Chelsea yatanze passe 430 mu gihe Karabag yatanze passe 431. Ikinyuranyo kinini cyane kuko Karabag yagiye yiryamira inyuma, yanyuzagamo rwose kiryamira inyuma ikatubwira ati ngaho ni mu gatambaze. Nababwira iki ko twajanga gushaka ibitego, twajanga gutambaza baro. Tambaza baro ariko winjira muri box ushaka ibitego. Ntago football ari bazibuka ngo ya match ngo twatambaje baro bya hatari, bazibuka ya match twatsinze ibitego ibi nibi. Niyo mpamvu nje najya ninda kuri stati rwose, ariko kwera ko mwabinsabye ntabuzwa n'iki kubikora. Ngizi rwose namwe muzirebere, ni byinshi cyane. Offside imwe kuri imwe, corner kicks akako ngako ko ngomba kukavugaho. Corner kicks corner 8 za Chelsea ni havemo n'igitego na kimwe. Kandi dufite set pieces coaches, dufite abakoce twahayarinze twaguze tukabazana ngo baze kudufasha, tubakuye muri Brentford ngo baze kudufasha gutoza set pieces. Bakora iki? Corner kick 8 nta na bullet yeda nimwe nigeze mbona basi, ahubwo twataga twitangira udupase turi aho ngaho. So this is Chelsea Football Club. Ikipe yagize kona zingahe? 2 zonyine. Imagine ikipe twayirushije tuyirusha baro, ariko iyo ugiye kureba kuri resulta 2-2. Ninde watsinze ubu? Karabag yatsinze kuko yo yaje twayirayitinze out, tuvuga ngo turayikubita, ariko ibingibi bigomba guhinduka. Ndakeka ko ni ikipe ya Wolves tuzakina muri weekend aruko izaza kuri match imeze. Tuzakora preview yayo by'umwihariko kuko Premier League n'ibindi bindi ntago tugomba gutakaza amanota 3. Never sinshaka no kubitekereza. Ariko Wolves izaza ivuga ati tugiye kukudefanda. Yirukanye n'umutoza wayo by the way. Umutoza wa baramwirukanye, nimba bazashyira undi, nimba muri iminsi baravuga ngo turafata umutoza wa kabiri cyangwa muri academy bari we tuzana. Sinzi uko bizagenda, ariko kuri match ya Wolves bizaba ari ibindi bindi. Kuko ntago twajya muri international break tumaze gutsindwa na Wolves cyangwa kunganya na Wolves, byaba ari disaster. Reka tugarukira ngaha. Reka ndeke gufata umwanya munini cyane. Ndabashimira cyane ko mwabanye nanjye, ndabakunda cyane. Ibyo byo murabizi neza cyane kabisa. Niba utarakanda subscribe utegereje iki? Ariko by'umwihariko ntukave kuri iki kiganiro udakanze likes. Biradufasha cyane, bifasha YouTube kugeza ku bandi bakunzi b'ikipe ya Chelsea Football Club n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ibi biganiro tubaha every single day. A la vista, ndabakunda cyane. Ciao.